Yabona makuthi angijwayele. Hawu bathu. Ngijwayela ini mara bekumele ngenze kanjani kunini ngitshela abazali bami bayacomplaina. Ukhuluma ukuthi kwenzakalani? Abazali bami bayacomplaina. Abazali bakho. Yabona abali yakho ukuthi manje mina nawe cha masicala sithi acabana ufaka abazali bakho. Mara ngenze kanjani? Bose sihlala endlini yabo. Ngenze kanjani ngoba sihlala endlini yabo? Hayi kumele uzitshela abantu ukuthi mina ngihlala endlini yakini ngiveza ndlebe umuntu ufuna usho kanjalo kahle kahle. Itsira ufuna umsebenzi or uyaphuma la ekhaya because abazali bami bazozela bona bazokhipha bona if ever ufuna ukuphuma ke. And sekuzoba bhlungu mase kuzabona. Hi guys, I'm back again to Oslindi. Oslindi my sis, okay? Kiteng kae ma? Le nna ke teng. So Oslindi bene ke kopa go jetsa gore hantlentle wa o inbox di tsene le go ba se ba keng wena hantlentle bothata ba o keng go qetellong le Jozi Bioscope re jetse di viewers go wetsa halae. Hello guys, nna ke Oslindi wena. Ke ngoletse Jozi Bioscope. Ngipaleli Jozi Bioscope because ngihlala nomuntu la ejardini. Umuntu akasebenzi. Like uhleli guy akayenzi next like sidala sizwana bekasebenza before 2015 waphelela umsebenzi. It's 9 years now. Yeah, so since aphelela umsebenzi like sekahleli nje like sekumthwalo akayenzi next akafuna omunye umsebenzi akayenzi lutho nje uhleli nje. So nasekhaya batheki iMICC ngona uthola omunye umuntu o uguy uyamkhipha because akayenzi lutho. Ayikho nje no guy yini. Angihlala naye kithi sekhaya. So uzile nje because abantu abadala abahlali la abahlala emakhaya. Bahlala kude bahlala emakhaya. So mina yimi engadile la ekhaya. So bathi since nje bengadile and beku right uguy like asasebenza before and like akathembisi. I problem ukuthi akathembisi. At least if ever bekazama ukumaketha at least bengizo understand ukuthi at least uyazama. Ay uhleli uyadlala ama TV game like uhleli akaklina akayenzi lutho ayikho into ayenzayo uhleli nje isizulu. So nasekhaya bathe ICC sicela usikhiphele umuntu wakho or uthola omunye umuntu asazi kuzophuma kuwe ukuthi wenza kanjani mara ubhuti nje bayabonga ba right ngani. So yena sisi nina abantwana no guy? Mina nginayo umntwana wami nayo uguy unowakhe umntwana. So unowakhe umfana nami nowami umfana umntwana. Like umntana khena kahlali la umama uhlala kuba mama umntana bayamletha nje ngama weekends azozovakashela ubaba yakhe and stuff. So and go too much man. Go too much. Go too much man. Sisi go too much ini ukuthi wena o supporta ngwana wa kai wa hao kapa everything support umntwana ngisupporta yena like yonke into like ikho ngithi go too much because yonke into yimi nje I underwear ayigcokayo namanje maybe uphumile uya shop uyothenga ngemali yami like yonke into. That's why ngithi go too much. Go too much no. Makahamba guy it's uyahamba or ufuna umsebenzi angazi kuzophuma kuyi. So wena kahle kahle ntho ngolesi ngena go thusa yona batho re reng ko kae wa hao o batho hantle go thusa o re reng. Ngicela nimtsheleni ukuthi ngicela afune umsebenzi mangabe usafuna ukuhlala la o ahambe lezo zinto zoyithu kuphela ekunye cha ayi. Njalo osi ha kae wa ka ba batla umsebenzi ba sa uthola o rwetsa halae. Mangaba kafuna ukufuna umsebenzi kuzomela siphume la. Futhi yena kuzomela phume mina ngingikhona ukuphuma ngishiye ekhaya. Yena kuzomela phume ayofuna indawo ayohlala because umuza kusowethu kusekhaya phela la. Akusugona kwakhe ngabe at least bekukwakhe bengizo understand ukuthi maybe sihlala kwakhe. Uhlala ekhaya like that's why ngithi too much sis. Uhlala ekhaya udla mina ugcoka mina ugeza mina like yonke into ithishu ayisebenzisayo toilet no I can't everything yimi I can't. So yena uyephi guy wakho? Usaphumile uphumile. I think ye shop or uyekuphi or uyekubangani bakhe angazi kodwa ukhona la around la iduze ukhona nje. So wena watsho ukhathetsa ni everything ki wena? Okay khathetsa. Udliwa wena kuchinwa wena. Yonke into ngiright. Ubile bathaya communicate lena ke ma. Ngizame kaningi. That's why sengize ngilanda nabantu ukuthi maybe uzo understand maybe masengiza nabantu because ngikhulumile naye it's been many years it's not today akusinto yanamhlanje akusinto yayizolo like into lokhu iyenzakala ngihlala ngimtshela zama something bafuna ama CV letha ngifakele like akafuni lutho
ya ngizoyenza i-CV umnike nemali wesiphatha office umnike nemali yokuyenza leyo CV yakhona ahambe nayo angabuyi nane CV kusho ukuthi sekadle nemali ye-CV angazi naye ibasahlola khutla le tšhelete ya CV akabuyi nane CV akabuyi nemali akabuyi na next so umuntu onjalo uzothini kusho ukuthi akazimiselanga vele and wena ufuna izinto ezigrand empilweni ya kumele sibe right udinga i-princess treatment nami ngike ngiphampariwe no problem ngiyezwa wena so guys we are still waiting for the guy yani hore atle re buile na so re sentsane re mo emetse hore atle hobane la mutla le girlfriend ya tsho wa itse ke yena o hloka princess treatment a ke re mama yebo style yo miriri manala wa bona go tshwanetse o bona be nae umanyana la o ile mosebetsing ba bontshe go itse ke yo ngwanyana o na le motho o hlokomelwang okay ke a utlwisisa wena my sis a se ene o hlaya ngo isa motho wa ke yena guys abuthi kwenzakalani ngani kwenzakalani ngani sharp siyabona bona la manisa ithathumele into yakhe ke okay kopa udula fatshe ba no already obani already se late mamela kinyam ngelisa ngifuna ndani ngaba abuthi ne ke kopa go fela kopa a ke tse o ka dula fatshe ima kancane ngiyazungilethela ama video nje ngingawazi mfitho bheka lo muntu lo kwami futhi endlini yami hayibo makangidelela sirasa kukwakhe sisi hayibo kukwakho manje hayibo kukwakho manje kusekhaya lana ngikulethela ama camera just because abantu ba camera ukuthi azongijampisela manje ukuthi mina ngihlala kini yabona ma ukuthi angijwayele hawu bathu ngijwayela mara abe kumele ngenze kanjani kunini ngitshela abazali bami baya complaina ukhuluma ukuthi kwenzakalani abazali bami baya complaina abazali bakho yabona abali yakho ukuthi manje mina nawe qho masicala sithi acabana ufaka abazali bakho mara ngenze kanjani bo sihlala endlini yabo ngenze kanjani ngoba sihlala endlini yabo hayi kumele uzitshela abantu ukuthi mina ngihlala endlini yakini ngiveza ndlebe umuntu ufuna usho kanjalo kahle kahle iveza ndlebe kanjani uthi uma ucela uthi okubani kulabantu labo babizile lapho okay babizile naba ke uthini ku ngiyabatshela mina kwami ngiyabatshela ukuthi ngijwayela kanjani manje kanjani because awumara ngabe at least kukwakho lana beso understand le ndaba lena kusekhaya lana awusebenzi kunini ngitshela ukuthi ufuna umsebenzi why ungawufuna umsebenzi ke manje kungcono ukuthi uexpose TV kanje buthi athi wangafuna umsebenzi ngiyawufuna sisi yazi ngibangufuna kanje angeke ngithi umsebenzi awu mangufuna manje uzoza manje since kunini ngimile ngimele ukuthi bazongibiza namanje since ngimile umele ukuthi bazokubiza ngakunika imali esiyokenza i-CV lana wabuya nayo i-CV yes iphi azange ubuye nayo i-CV instead nani imali ye-CV azange izibuye yazwa ngayibona ngi-CV kanjani semaqeda ukuyenza yahamba semthema ngithi ngiyakutshela ayikho leyo kanjani ingafika endlini i-CV iceda ukuyenziwa seyahamba same time kumele ngabe uchashwe same time ayikwazeki kumele ngabe ngichashwe awu ifaste kanje yazwe na babe no so yazwe na babe so futhi mina ngiletha ama camera la ukuthi tsira ufuna umsebenzi or uyaphuma la ekhaya because abazali bami bazozela bona bazokhipha bona if ever ufuna ukuphuma ke and sekuzoba buhlungu masekuzabona mamela ke babe umsebenzi ngiyabe uyazi ukuthi ngiyawufuna ngithi and mangifuna kanje anguthuki istory leso sishoyo ayikho lento eshoyo athi uyofuna sisi umsebenzi kuphi sisi kuphi buthi ayikho lento eshoyo ubhuti bathi khona nje umsebenzi lo job opportunity ngiyafaka ama CV mina ngiyamangala manje lento ayenza ukuthi ngizela lama camera wesiphathe yazi semile manje kwazi wonke umuntu ukuthi mina ngihlala kuba ngihlala kwami and ngibile ngibathi ukuthi ngihlala kwami lapha ya sisi sala buthi ntsa kwakhe lana iyo inkinga ibe lapha iproblem ukuthi bekathi kukwakhatshela abantu awutshela abantu ngento zabantu ukuthi kukwakho no but and ekhaya bo yibo basibacela uhambe ekhaya kuzoza bomalume bazothumela bomalume kuzoyehla abantu abaningi so angifuni ngizifike lapho that's why ngithi wena for peace sake ngcono uzihambele ungakakhishwa ngoba mangabe awuhambi ngoba umsebenzi ngithi uthi uyawufuna uthole kusikuthi ke kuzomela uhambe mangaba uthole umsebenzi makaphi bakupha abazali makaphi mina namacala sihlangana sithi
hayi bebangekho mara ubona ukuthi ngone ngixosha kabuhlungu kanje phambi kwamakhamera futhi ayikho engishayisa njengamakhamera aziswithayize Ai sweetheart abuta go hlantswa go feta hantle ke so no prefer go etsa ne o se go ba emanyane my sis bana hantse ke re my ke tjeke jela abuta go bona hantantlo hlantswa ke part ya di camera ne ya di camera wa tlamele ang expose botlhoko yana ene batho ba tseba ile gagago le aka mo ba tseba ile nna o tshwereng yena motho wa ka o tshwere ke nna ke nno etsang tshwengilong yanong ha qala bua ntho tse se mo pela lona ebile go le bo mang lona ha le tsebe o se ontse nna ke a o tsiba ke nna ke re ke ngwale ke blue o blue ya o ze ba tsi blue ke blue ngimpalele yime ngimboxile ukuthi ngicela zongisiza naye inkinga engibhekane nayo la endlini osenginkinga mina umthwalo kodwa mawuthi angithanda ngithi umthwalo ngokutholayo umthwalo and umsebenzi ngiphelela kanje ngibele nginawe futhi leso sikhathi mara omunye awutholi kunini silindile ukuthi uthole omunye ngiboni mina ufuna mina ngiboni ufuna angiboni ufuna ke angiboni ufuna makusile baby yazi hayi ngingazi ukuthi use kanje angisanga mara okay kumele ngenze kanjani okay solution nami angina choice kusekhaya akuna isolution ukuthi ngcono uhambe cause abantu basekhaya bakucela uhambile umthwalo like yonke into yimi engithenga ukudla yonke into yimi ya 9 years hayi nami ngicela ukuphampariwa njengabanye abomama ufuna ukuphampariwa njengabanye please ayikabi maye mina kumele ngizenze into engasiyo phela hayi mawungasiyo ke kushukuthi yekela sithola abanye abazokhona angithi wena ukhoni yekela sithola abanye abazokhona mara manje ngoba manje angisibinza ngikhuni ubona ngathi ngiyinto nje mara uqale wathi wena uyangithanda buthandani kanti mawuthi uyangithanda hawu bathungu mara okay akunankinga ke mara iproblem ekhona izoba yi1 ukuthi angeke uzukhona ukuthi uhlale la cause kusekhaya abomaluma bakufuni ekhaya ufuneki kahle uma nobaba bakufuni ukuthi uhlale la isikhathi nyana ngeke ningiphe nesikhathi nyana ke mhlambe bangathi bangangibiza ukuthi ngizosebenza khona la ngifaka isivi khona hardware angeke sikhonakala ukuthola isikhathi wena nje into kumele uyenze ukuthola indawo yakho thatha izinto zakho uthola indawo yakho uhlale khona mina ngizoza kuwe ngizokuvakashela mangibuye emsebenzini it's not like ukuthi mase kwenzakala kasona sesahlukana asihlukani ukuthi nje kumele uthole indawo yakho kuphela abuti my sister uthole indawo yawo fela esipela ka bohloko sister witsi never ke sa khona go mmona tene ke mmona ka teng wa bona no a ishmaga anyway for se ka gore ke ska lahlelwa ke yena se ke tla fele ke tla thutha file wabo sithathe bona lapha ni khona lapha khona baqhashisa khona room qhasha khona room ne sokhuluma kahle ukuthi kwenzakalani maka lento yenzile baby ayisiraso maka ngizo understand akusuka ngithi yakusiyima abazali bami yibo bayenza ukuthi kuzifike lana cause nami ngizamile ukukhuluma nawo mara kukwabo la sihleli kwabo that's why kumele ngizwe ngabo it's not like ukuthi yimi engishoyo nami ekhaya bangifakela ipressure every day ukuthi kanti ubhuti wenza njani like ayikho into yenza ikudala sihleli mara akunamnyakazo okay I think akenza umuntu omubi kini sithatha yabo mara mina nawe soqeda kahle ngithi phela yebo ngifake ukuthi into zami bese ke sobona senza kanjani sithatha ne okay kutwami siyabonga ne awuphe ukhatheke grand ngiphatheka ama-grand futhi singayenza nje noma ngiyabonga awuxolo ngamakamera njani nina nje niyaspida nina mara singayiposta mu-CV ithi ngiringe naye sizoyiposta sekakwatile sisi uyikuhlwa jwa uthusitse hayi mina ngiyabonga ukuthi at least like kugcine kuba nesolution ubhuti naye uyavuma ukuthi uzokhona ukuphuma ahambe ayothola indawo yakhe ngibonge kakhulu kuJoseph Bioscope for ukuthi baze bazongisiza ngenkinga engibhekene nayo nobhuti ngoba ngiyeza ukuthi boyfriend akho ithi thina siyaphapha ene thina siphaphi rithuse abantu banaleng dinto man aka understand yena phela yena kana akusho ukuthi akusuyo inkinga that's why angakhona ukunderstand
Okay, my sisi siyabonga ne. Okay, Mina I'm nami so ngiyabonga. glad if ke khona u thusa go bona o bomjwetso ga ka thola room, understand? Yes. So guys, you also for yourself for waiting king. Abuti ke ba mojweditse na abuti now wa tsamaya a re yena wa thota. O sa think o sa le free, okay? O sa le free una batlo Abuti vela tsamaya because of Abuti a ga etse next, but Abuti is promising o go tla batla mosebetsi ka pa jwang re tla bona ka Abuti. So guys, don't forget to follow us. Le re emailele mo ko Jozi Bioscope di likes guys, please. Le re fela nje le subscribing the views ko wa itse ke ngo be monate re there Jozi Bioscope, we are here for you. So le lona le bone gore guys he na Abuti o nka di package tsa wa tsamaya o su setsa le free and Abuti go tla e hirela. So yes guys, rona re tsa mosebetsi wa rona ha re tebele batho ha re etseng. If le wena mo file ka rona le time, if file ka rona le crash, we are here for you. If you file ka re motho ha wa tsaba king ha is into the sharp, we are here for you. So guys, waiting re tla le bona ko the next episode. Yes baby.